Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yasabye umuhanzi Juno Kizigenza guhagarika izina Rutwitsi. Iri zina Rutwitsi mu busanzwe mu nkoranyamagambo yaryo risobanuye gutwika. Ibi rero bikaba byaratumye komite nyobozi muri guverinoma nyarwanda ikora ubusesenguzi isanga Juno Kizigenza ari umuhanzi ukurikirwa n'abatari bake ushobora kunanira imbaga nyamwinshi. Ibi bikaba byaratumye rero ikora inama nyuma bakamusaba guhagarika rino zina kurikoresha mu bihangano byiwe ndetse n'ubuzima bwa buri munsi, cyane yuko iri zina rifite aho rihuriye n'amateka y'u Rwanda ubwo anyuze mu myaka irenga 30 ishize. Juno Kizigenza wamamaye mu Rwanda akaba akundwa n'abatari bake muri iyi myaka irenga 5 ishize, ni umuhanzi w'umunyabigwi ukundwa n'abatari bake. Yamenyekanye mu ndirimbo zirimo Solidi na Formula n'izindi zitandukanye zakunzwe n'abatari bake, ndetse n'umuhanzi w'umunyabigwi mu Rwanda umaze kugera ku rwego rwiza rushimishije. Nk'uko akunze kwita Rutwitsi muze, cyane cyane ko gutwika bifite aho bihura n'imbuga nkoranyambaga, kuko muri iyi minsi ya none abantu benshi bakora udutendo cyangwa se bakora udushya ku mbuga nkoranyambaga byitirirwa gutwika cyangwa se gukora agashya. Hari igihe umuntu aza agakorera agashya ku mbuga nkoranyambaga bikitwa gutwika, cyane cyane akenshi na kenshi bikunze kugaragara ku muntu wakoze ibintu bitari byiza cyane cyane muri sosiyete, cyane cyane muri iyi minsi ya none kugira ngo ubunwe ku mbuga nkoranyambaga bisaba kuza nyine ugatwika ukaba wakora ikintu gitangaje cyangwa se kibabaje cyangwa se kitari cyiza kugira ngo umenyekane, abenshi bakabyita gutwika. Juno Kizigenza rero muri iyi myaka myinshi ishize amaze imyaka myinshi yiyita Rutwitsi muzi. Ibi rero bikaba bimwe byatumye amenywa n'abatari bake cyane cyane nk'abafana biwe, rero bakaba bamuzi nka Rutwitsi. Gusa guverinoma y'u Rwanda nyuma y'ubusesenguzi bwakozwe na komite nyobozi muri guverinoma bari gusanga rino zina ritagakwiye gukomeza risirikira ku bantu batandukanye by'umwihariko mu kwinfluensa urubyiruko, cyane ko gutwika bishobora kuzafata indi ntera, cyane cyane ko iri zina rifite aho rihuriye n'amateka y'u Rwanda mu 1994. Juno Kizigenza rero nta kintu na kimwe arabitangazaho, bigomeje kuvuga yuko rwose agomba kubishyira mu bikorwa kubera ko leta ari leta kandi nta muntu uhangana na leta. Gutwika ni ijambo risobanuye nyine gutwika cyangwa se kubabura ibintu runaka. Ibi bikaba bimwe mu byatumye rero ubusesenguzi bwagaragaza imyanzuro y'uko Juno Kizigenza agomba guhagarika gukoresha rino zina. Igihari cyo kwibaza se ibihangano yakoze rino zina ririmo azarikuramo cyangwa azarigumishamo. Reka dutegereze turebe ibijya mbere. Hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Komeza ubane natwe umunsi ku munsi utugaragariza urukundo, muturebe mudukunde. Nitwa Eliza Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibishimire kandi ikomeze kubana namwe mu buzima bwa buri munsi. Ciao ciao, amakuru yacu nakagaruka.